Like yang Jin Dang Kunawping, the talk with Sorintan Harawi. The third episode lintum kutong kali welcome sadly. Ajaba microphone singer technical issue tiok lay the issue meaning mic musing tura. Kat size halala. Ndumli sheng mai vai mtha mai shang mai vai da mic sing de lay. So my name Samilo. Aja itumna interesting salag haya. Kala thấy nghĩ phụng cái gì thấy cái đặc lấy thùng mì society li important sala khaya a khâu mà làm discuss sang room ra autonomous district council of Ukhrul hi mà làm thùng powers and functions no implementation no election we no chung cái thùng discuss sang room khai sara interesting sala khaya topic a khane ara election la sara cái gì cabinet decision September October da hang de lei chili sara cái gì with decision la yau gi da hi preparation la kai ka sa de lei ra kai kana cái thằng sao cái phao mày ra cái chỉ chong ngajek đặc lấy meetings quick đặc lấy chung cái là thấy sao đấy lấy ít thùng mình important sao mày tùy giá cái này ADC power decentralized cái sao ít thùng grassrootsly implement sao cái gì body cái này cho nên ít thùng hi mà thay lại thấy sinh quick đặc cái sao cái lấy ít thùng mà phong lim thay lại na function sao cái sao cái sao cái thấy sinh cái quick lấy sẽ lấy đó shit sang cái topic hili ngasang ye sap ai mai fai sangrum ki je chan phai ga hili ithumli matha mai da hang ji thei shap ki je kya shingila khaya ya ko ka tangku li tem thang mai lak ka hili ga zanga ya ko khani rang rum midale ina anili ava introduce sami ke ithum tong na welcome sa kui se kresa da iwi ya shong li pam da kle kuira thanjibem jagoi former ADC member from 8 Somdal DCC Ukhrul ADC with members hak saye ka khaniali kuira kathing luiram BJP state executive kam social worker I he Oriental Naga Academy we proprietor chairman la sadlaye kuira khanili chung khaning shi nani wa tam ka sak chung khalai salala program hi rang room khamiu wang nani na topic hi arma mai khai khamiu mangai na ichum society li chung ka kan khanang sare nani we hang stay mangai ni thum theising kuilaga itum ma pamili khang che khira ra gi ka che han shit sangle so thank you so much nani khanili in issue to we discussion ni tiomega warm up sada main topic ma jangrang laga brief sala ga na itum chatwa vai sa gen remake up na kuira thanjibem jagoili question aka hanau gai as an ADC member former member no way 2015 till nishi we tenure wa ko and it's 6 months ka 1 year la extend sa thai 6 months so 2000 he we experience li as an member no way experience ka thagla in terms of powers and functions constitutionally tumli mi khai chi khor chang tum implement sa shap ka chi powers in tum talan exercise la ga o sa shap ka tha no we experience ka thagla in context to the Ukhrul ADC teu me ka thenga in ka share samilo we make up the TTV talk show hili hok mi wang ring pa phong sok tele aring jin ni da important sala ka hai itumui kharing khara kui maramli eda da pheng rong bhai tam khemi ring phala ge itumui ADC we powers and functions ka je na yarina la theiser bo me itumli tarakhala mi ga ni jire iwa itumui 371 with through na itumui principal actly kazang pangshap tarakmi da khuire iwa ka itumui ari le da khleya system kala sadagle ot hi bahia satisfactory masaba bamane department tharukmang functional sadle itumli 2008 third amendment lo hoye china khami power devolution ka sa devolve ka sa je 16 subjects khami ne jeli joithili another 9 rang rooms on 25 if I'm not mistaken chilere ka chiweng jali tharukmang function sai okay are power ge jena ta misunderstand sa by trakhli ka function ge jiban ma shungme ni ga okay power ge jena issue ya really ta power ka chilai ge ji ta khui ka iwi ka phning le function ni member ak sa da kala autonomous district council na khisaran
기사를 그지 바지양 액나 provide 사가지 function the refer 사세 이동 저는 질리 department 쇼란 정에 잠사의 education veterinary 홀디 PWD 양 지금도 다 small town 지 separate department 쇼란 잠사의 좀 custom tradition 그지 바지 department 아 한번 쇼를 ADC member입니다 샘란 사람지 사분기 작업이요 지빙진의 function 사라 대 디파트먼트 그 쇼 그질라 레이버 뻔 다 다다 링파링 실하게 이좀 ADC위 액바히 굽매다 팝달고 왔그사 그러지위 아티주나 마탕 레이선 그지바지 더가 사이드 쿠이 Ari ina akang han chanawe truk function sa leji kachima mai sa sani klian na akshida ma ha 더룩 펑션 사들 그리야리 에듀케이션 하네 veterinary 하네 제나 헬트 Okay. 제나 에그리홀티 제나 미시위 PWD small town 해빙이 펑션 사들 Okay. He fully function sa 펑셔널네 스타프를 해봐 해봐 Kari katai mielaga function masarar leida kle hi Manipur government na nika ADC bing hina na nika kipa na nikle etum klata empower masa ko ni nika kata da take with no we experience li 전점사의 forest 자우제 forest를 돕는 미가니 이 산업들이 펑션 차이 Okay. 아시위 레더 아시는 단자 회가이질 지금 다 레사다 아실리 펑션 차이 쿨리와 마사문이 forest importance 하라가 해 이tum이 department 나하나 자마 또 이 government 조 forest related staff 그게 recruit 살로 financial backing 이다라 그지위 lay down 사금이 물레 두개다 지바지 뭐 쇼가 봐야 장아이래 지바지 government 위 negligence 리 저는 강가대 제가 아루이 아탄강다 이tum이 custom marriage or village recognition 이거 다 해봐도 이tum member being 사가바이 이tum이 provided actually 이tum나 ngzeklo kuiga baiji to the sai sababa jena itum small town kaji ba hille kajili bylaws msemai samada bylaws msemai samada itum na khare thui ga jili itum house sitting li bylaws samga approve salaga AJC with through na DN Hills kala wa ngi approval wangjang wa ngi department li wa khwaida 지다다 헛 khanawa labor bome ta partly members being the hot na rawa yari na la tom rawa kala itum na government la insist sabo bomra bobo bomra jibacha Okay. Ning share kuira tanj bemja go no we experience no te ku share sami khai chi wa inang ra exact question ni kuira cutting luiram le han ngai le no we yang khra no we take ku no research le ADC na function sa da le hi ka da thei kui li arit hang khai da ka chunga heads me sal la thurmang function sa da kle kala athum ot sa da kle hi no we thei kui li improvise sa pa wen thei le ka athum thalain sa le chen thei kui da le ka maramba hi ADC important sa ka body kan da kui chen hi ithum abom li are exist sa da kle no we thei kui li ka thad le li to Remake up the TT Bashilining Shidley as a episode Hilly Hong Kong Wang. Iwi opinion, personal opinion, Tata share sake. Ari ADC Li Ajui 15 to 20 way, ADC we, in the context in a Kurdan sake. Iwi take quiver logica. Iwi rating wa, tempted Shim Samilo. Rating among Tamne. 1 to 10 rate salary, you had the 3-4 rate mire. Okay. The Haklajiga may power and functions Malaysia with limited power and functions, with limited resource. Itumna Sakapai had a Yaru Kula development Sakapai he had a Mataytui. Tada Hanglaxika had a tangible Gasa Matamini. Intangible what size hakajia mathimne tangible gasa what
ma thei thue sei na as a layman we ai niang ra kha ba tha da sara khai what sakchi development wang hi gi ji concrete ma thei mane gi ji re mi kap ta hangai arui department mai 23 24 hi ADC we lei tak lei ne kha chili 5 6 run ka sa lung hi le tai la kai for example education ji holo education hi ithmai future generation wang targar sa la khai ne kha ka laga ithmai finance way budget way constraint ne ji hai salala ashili mi hai budget ji awe longle in the form of cluster now aka form sa khui laga maybe not every schools kha tha the cluster now form sa khui laga aka gani specific target sa laga chi wi nearby village we wang tha da sa mi laga matha mi the education hi ka tha sa ba si khla ga ji ka tha hi sa si ga ji ka tha ot sak ji thei si ga ithum hada ring pha me re kala ot any athumai ot ka sa tam tharan schemes ka sa dam tharan triple impact tha da yang ithumai ot aka ka sai no ot khani ki thum improve sa gi ji ot ji sang sak ngai kha tha da scheme noi na phaisa kha me la aka mang lang da shiman khai ithumai tha da saying aka le da tha da khai hi ma mi lo khai ji thei lo ji pa hi ji pa ai na tha da jang ithumai industry now akhalla tha da entrepreneurially encourage salaga athumna job now ka create sa kha vai hi ka tha now jang sang sak ngai ka ji meaning la ithumai tha da individual jinika ka tha je benefits we bang cha twing ro khai kha ba je yarui development ba jot thau re jaina arui ithumai ADC aju we ADC we period hi liba iwa thada kajangkhat ba ADC we yang ka ADC arui office le dakle hi ain dangdala ma sa khira thura yang quarter lam sa khira thura kha hi 2010 15 we period when sanction le khai project ne dala yang quarter no office no yang kha jen dangda ishi ma sa khira ne dala ka laga ji iji jawi pam phai office iji jawi pam phai sim ji ma sa khira ka sakai ot ne dala yang kha khini ya na arui mai ya rui thaini gam thaini claim them ne kha AGC bi ngui tolopi ya rui ku chung am thei sam ra de thing ji ko plus 1000 HRA 10000 only 10000 yang chairman ping na another 1000 11000 something ning la chairman vice chairman ping na hi tha da hi ai na ga tha da family run a saura obviously ala tha da ma sa pai tu da or if he is a billionaire millionaire jem thei thura kha mi khring khrakli iji jawe tha da ring khabai ba ka teo ba tarkar sa phangau da ala tha da li ot ngurut mi gai ji a financially a sound ma sa da ala ma sa khra ra ri da kha hi ka tha da hi khiwang ma sa khui thu khla ji I thum hi mai pau ba sai sai da kha hi li transparency hi la leng sangai both in terms of ADC ping na yarui ji thei ji targar sai athumai grievances la yarui mangwei grievances ye ADC ping na or leaders ping na thei meaning la leaders ping we grievances ji la yarui ji thei laga yarui support sam phang la yarui ko tom laga ngarum da leaders kala yarui ngurum da ot cha ba si ja nga ba me da phning khajiwi thada transparency one way one sided thada thei ji okay ni share ari kura kuting na ari ka hangji ADC as a whole ka or ADC as the department ka or body ka or individual being jina fail ka sana da hangai do if ADC as whole ka hang ne hang dak le ba not a specific individual ja as ADC as a whole thada ithmai aju hi thada fail side okay in context to 2015 to 2020 he rating he 3.5 out of 10 okay yeah lo sala kai na thei de le ku re than jben jo ko no we or sara khai we experience le ari ku re khating na hang guys le fair sai rating hi da hanraga ji we opinion tyo ma ka differ sa le do ito mai viewpoint hi ngate pa ye aponga khli ka ADC ma ta da function sa se ka
야루이 파보다 같다 가사이 example 이도무이 사 호텔라 가이장 택시 rate fix 그 사가지 social organizations 싱러지하오 empower EDC 리사이 지금 다 밥 먹을 다이는 옷 사가실래데 잠사도 이도무이 아부 마켓지 사우르 그지리 ADC 빙리 government 미가이네 사마탈로 영로 영성로 대장 제나 아부 마켓 빙나 아이tum다 정르다 라사라오 이tum다 vendor네 long suffer 아가사다 이tum다 정르 나오라링 나오다 클리네 이다이다 다지리 아이다 정서지 나tum다 고타 쿠야르 거지노 문ungai라게노 로터리 사다 지리라 브레나우 그룹 강대빙나 임팔리 로비사 이tum다 싱러죠 다지지 아라 싱바이 기사다 그 아위 메인테넌스 그 다르 장 알라 이tum이 사함 다가 다르 장 지도 다오 이슈 라가제나 ADC 그제나 파워 강 바이바 머닝라 바이 강로 파 머닝라 responsibility government 미가이 actually 자트워 이tum모 다다 이나 소사이티아 하보고일가 일 히사르 그지바지 머가 사파이 그지나마 이와 ADC의 액컬러 레드클레 바히 이tum이 페나야 파운데이션 소사이티 샘과 파운데이션 하는데 그이와 제나 이tum리 legally act the provide 사고다 힘마탕 사래 25 years 마살로 봄 가이네 그지들라 지방에는 뭐밥 머가 달러 정대를 그다다 펑션 작을지 coordinate 마사고 이게 될라 나와 사파이 제나 히히 25 years ago 마사도 그다 이tum이 radically tenor 바지나 first shot 사오거든 장 몽그 숭마가 숭리 사파이 이tum이 와게나 야르 와게나 ADC क्या important 사글 이tum tribal 나오빙 왕지 버지장 지지 파마가 달리 사파이 그 히바 sakla 머닝 기지라 밥당으로 마이가 마탕 사오기 바이 왔어요 so REG CSO sky 거위 하다 power 그다한다 강바이 자우 강바이 지니까 그다니클마 REG 한다 rate same 그미 CSO 가이 칸다 same 그미라 테 for example TNL taxi association or ngate ADC na shock the hikta hena function sashi 기지위 opinion나 클릭 살아루 유지 감제 지금다를 레이기지네 example 장 히와 government fully empower 막 사동리 야르 팝가다 먹레트란 파락가다 장 지금 다지 레이지다 okay 닝샤 REG 2015 to 20 we tenure hi tiomeka evaluate sada saula ina aka actually supplement salaga we matalaga ina 14 and 15 finance hi implementation we success rate hi as a former ADC or ADC as a whole kat hada take we successfully implement sa shape or ji alung la or sakshi ka later experience sa khai de la kat hada take we don't know we experience le 이거 successful side 항래 까지 봐와 이tum이 fund 미드 클레지 earmark 살가 그라니 educationally 15% 이tum이 agriculturally 10% 장 소인 저다가 지위 모응은 라사래 이tum나 own 그게나 마삼네 마다이라게나 이tum이 education 힐레바 school 같아 building gutter I mean building gutter 살로 제가 지다가 패키지 하나 라라 가라지 TCC 그 똥링 린 통을 그지로 말레네 똥아클리 글리터 가사가 지바지 German 정의 EM 빙정 멤버 빙정의 DIAI 정의 그 컨설사가 아람지더 가사이 지리 빌딩 말레네 나오시나오 발레 지리 남성만만 그지네 지바지장 제나 다다 school new building construction 라이 제나 이 귀라 아 귀라 지비 German 귀하고 그지 말레네 그지다 제나 이도미 14 finance 크라질라 tight grandly untight grandly tight 자이가 혹산을 라하이나 아와 이나 이도미 social infrastructure 리 그거 health 리 그거 장 지금 다 지리 가네 또 지가 둘다 지 fulfill 살아 그 산에 지금 fulfill 뭐 살아 이도미 work proposal 뭐 미바이네 grand지레 지가 아도미 criteria 뒤줄도 이도미
what ji propose ka sane healthy je ga healthy bang sa ke ji jang ji da proposal ga sai ara stringent sala ga de what ka tong ai jang ADC ne implement ba sala meaning ne agency sang le agency with trainer sala Right. ji wi tung li wi ring ka ba ga NBF ne majority sa ga da what ma ga sa ba ji ma me amar go ji discipline na ga ra ta ji Okay. very successful size re aru le de district khang de we mi bing la kala DN Hills we ga thana bing la ukrul hi successful summit to the Okay. sai da ADC tong chai le. ADC ka tong jai li na Okay. le da ye ba da successful size re khang de it me percentage ka ga da thi ji difficulties la tra le sala bai Okay. ka ji ba ground li taran ji jang it da thala in the sai da yi Okay. Okay. Ning share. Ring fa bao ne ukrul ADC na implement successful sali changi da shadak lai kala no opinion lim thalai successful salai na implement sai da shaji ring pai kura ka jing le ram no way opinion le ka thak la 14 and 15 finance we implementation hi no we thai khuile ya kam tha da sa ma tha sa ka ji mo mai thai khuile sa ka ma tha da mak sa lai ka ba ka ji tha area le ma tha ma implement sa pai ji tyo me ka thai ngai lai ai athang in hang hai thal i rating ba chakshi da mi ai re chi ba je jang specific Ka- can you buy tha da in hang hai khan i akhathai hi asin sai je dustbin ka chang kya khla the baja le line pura dustbin sang la jang cha tam le and I think it tha da jang thruk shini wi thili sim an se rawa khal mle thu jang kha hi successful ka tha ka mak sak le ji yarui na ti sai sa re ji ba je jang okay ning la tangible line ami kain ka thai yang ami kain ka thai sing ka ji yang ji ami kain thai kha arui kha khnia na dustbin collect sa laga arui ara jili wak her humpu mai jili wak her ji jang ji execute sai ji thai ji kha ji project ji if I am not mistaken ji kari khlola 10 15 pa previous pali lo sangai sai je kari ju budget ji jang jili changai sai ngalai khlola ji atam we atam ni ngalai la ji lo hai sa ne ji if thanji bem na jili ai meaning ne ji kha ji nem kha as per tha da jang khre we ashi with documents adu da ji yang laga ba ji ji atam we ngasai okay kha ashina arui ambulance additional rakhui sange that is tangible tha di thum yaru wang jang kha ga sa kha khanang ji songa ye ji ba ji ambulance ji thai kha 14 finance 15 finance when yaru wang en khang te hi sala kha we ji ba ji tangible masam ne dei na thang khang ji ji ne athang hang dala school ji na thum cluster shem laga athang tha da dong li shem ko pai meaning la building ung la jang chai na cluster da hi la ge ji athum na isina je hi thau kholo hi thau kho hi ta da shem hau kho ji ejin shem hau kho gu ji media la dargar sai wo apong khle jang yaru li ge ji the dargar sai wo athum na sa ga jing thum da wat sa ga je yaru ba complaint sa shon ri dra yaru rating amam tha phong ri dra na thum na ka sa ji paisa cha ho government khung ji isin hiya kha utilize sai re or ADC member avu ne I office temporary la lo I budget 30 lakhs ne 40 lakhs ne hile in hi da da I fund hi da da utilize sai re ji projects ji yaru li ji thai mi pai yin da ba yang kha ji wi visibility la ma thai ba ba ne yang ina akha khani da da execute sa khai thai ye yang iwi kyang wa mazat pai la pam de lui shong fu repair ka sa ne wa tha for example jang okay shong fu ji repair sa JCB da da khni thum thang zangai la hai khai no shong fu am shem jang kha da pai sa da da khu shok hau ning la are farmers pingli mira da hiwi plantation in fact are we yang si ji ka plantation ji ithum ka jang khat monitor asa se ka plantation ji malai sam ram ni yang jain hi fund utilize sa kai ji transparent sa la kai na in hi li utilize sa we hi tha tha ji he ji yaru li ji thai mi si complain malai sam ra kala yaru in la oish ma tha da sai re ke ji hi tha da athum na khalai ji ma tha da sai re ke ji tha da lai sam ra ka fund na limited sa la ke ashi EM bing la members bing la fund ung tak lai ji ithum na thai se re tha da kya hung kla kya kha kya athum her kla ji thai se re khaji limited wa sala ke area khale
คือถ้าทำก็เลยอันน่ะถ้า30-40 lakhs or 50 lakhs จีหัวตากี่จีคือว่าช่วงกี่จีสักลักเอกสัตว์ว่าจังคือจีวิตตรงนี้ยารุยเชฟก็สากสาดเอาไว้มีปิ้งเลยบ้างมั้งอารุยเอเจนซี่จีหายละเอเจนซี่จีเอาไว้มีปิ้งเรื่องมันขมิลมันสาไปทูเจนฮีไปฮีถ้าก็จดเลยเลยคือถ้าtransparent สามีถ้าสากให้จีไทยมีสิ่งจีจังจีmembers ปิ้งจีน่ะ ATC ปิ้งจีจีไทยมีเอาสิ่งจีblame จีอัฐุมบันไม่ใช่ละสาดักเลยเอเจนซี่ปิ้งบ้าจีน่ะงุยกจีเนี่ยฮีอัฐุมน่ะสายอนกจีเนี่ยจียารุยเนี่ยไทยจีข้ารุยว่าเอเจนซี่ picture มันอะไรจีละ Okay. Rating มีไปไม่ตุ้ยจีแต่ก็อารุย former ADCs เป็นหินะอินเนี่ยอีฮิฮาสังพังไงอินเนี่ยฮิไซเอแต่มีกช็อปฮังช็อปไปหินะทลายอดซักช็อปเนี่ยซักช็อปไปก็จีฮีฮังช็อปไลน์สัตว์จีน่ะตอมไลน์สัตว์ละ จีก็จีไทยจีอ่ะค่ะ now it is up to the segment จีวี segment ไม่มีปิ้งนะ Okay. อาทุมนะจีอาทุมนะ endo สารดละจี Okay. จีลิเทระดละ Alright. เอาไว้อาชีพทลายอินไซด์มันทำเนี่ยจีจัง area specific สารละกันนะไอ้สาวมันทลายอินไซด์มันทำเนี่ยจี area ปิ้งเนี่ย endo สารละกันยารุยนะจีเทระดละ Okay. Alright. นิ่งเชร์ Okay. อารุยอะไรจัดใครจีจัดใครเนี่ย next วิฮีอาจารย์ก็มี election สารเดโชว์เขากี่เด preparation นี่ทลายกันเนี่ยซาซาจีเนี่ยยังก็intending candidates ก็จุงขละcampaign จัดพอใครละก็จุงขะเทยมีนะภาษาฮิอาใครท่า spend size กูไอ้ไทยกูลุงนักร้อยเลยพอใครใส่ก็สุดละกันเนี่ยตั้งไงละก็ไอ้ตัว legislative assembly election ภาษาเที่ยวไว้อาจารย์ทั้งcabinet decision เลยว่า September October เลยสักเลยไปก็จะฮิชอกเลยเลยเจ้าน่ะฮิชงขจันจีซาพอใครเลย internally campaign ละจัดพอเลยพอใครเลยSeptember October จะอาริโฮเนี่ยนะทลายหันเราจะ preparation นี่ทลายกันจะไปพอใครเนี่ยก็ silent สลากันนะอาริโฮ gloomy สลากันเนี่ยที่เลย election ฮีเจนน่ะก็ท่านจะเป็นมินงหันไงบ้างนะอาจจะคุ้มก็เท่าอี situation จีน่ะcandidates เป็นฮีสัตว์ election นี่สันนิษฐานสันนิษฐานก็จะวิกัทริง or อาร์มาอี campaign จะแล้วก็ spend side แล้วก็ election สักก็จะวิอาลุงลีก็ท่าเด้อเลย I'm sure นะ contest สักเลยก็จะวิ understanding กันเลยเช่นน่ะเนี่ยวิธีคุยเลย situation นี้ก็ท่าเลยหลักแต่เลยแล้วก็ท่าเทคุยหลักเลยที่ยารุย interest ในที่ที่อเมริกาเท่งไงเลยอารุยจีมังเรื่องก็อาทั้งวิคือก็อาคันนี้เลยไฟเสาละ sure previous question วิจัย okay อารุยก็ทิ้งทางด้านตัวไอ้ตัวมีเงินเลยบ้าเจจีบ้าเจเลยใส่แล้วน่ะอารุยไอ้ตัวมีตัสปินพุ่งให้การีคันนี้ล้อสังจังอาคันเลยใส่นั่นตัสปินจีบ้าจี disposable blue บ้าจีเท่จีอ่ะมีนักคุยกันก็สักอะไรสังเกตอันนั้นวิธีจริงจีอีมันข้างกันมีหรือไปสิก็แต่ละอะไรข้างแต่ละ segment นี่ยังก็จัง ground นี่เลยสักสักเล็กเลยบ้าอีอ่ะแต่ satisfactory ใช่แต่ก็นี่ no we personal rating เลยว่าแค่คำมิสารุต่ออเมริกาถึงว่า 3.5 no we rating นั่นทุ่ม as a whole not for yourself as a whole ADC as a whole 8.5 ก็เท่าไหร่ผมได้ นี่ point ว่าก็จัง 0.5 ไม่ 0.5 ผมได้ 8.5 out of 10 alright ก็จะเจ้าวิ segment rating จีว่ายารุย viewers มีนะยัง alright สินะ clear ซ้ำไม่ได้ก็ alright อาริโอ personal rating personal opinion ไม่ได้ แล้วนะถึงไปแล้วอาริ looking forward right อีตรงนี้ election ก็เจ้านะมา election เช้าเราก็จีขึ้นอีกทุ่มเชียร์เด้อีทุ่มนี้แต่ intending candidate ละจังได้ยองกับฟงร็อก spend ละสังร็อกแต่จังก็ใช่ไป election ใน fever เนี่ย healthy viewpoint นั่นยังเสียเข้มบ้าก็อีทุ่ม social worker ก็จีเฮีย election ซาละมาซาละซาฟงเร่อีทุ่มมี commitment นักเลยแต่ก็สานแต่จังไม่ election government นะคือก็สามีเด็กเจ้าก็จีวีสารันวารันป้าจีอาคัดละแต่มาคดีนี้ละ court นะว่าคิดว่าต้องมาสาธุสาวลูกก็จีเลยกันนี่ election ADC election สารันกันนี่แต่จังก็อีตัวมี cabinet decision จีเลยจัง government มี decision นะคือก็ delay ก็สาวอาคัดจังไงแต่จีบางอันจีทักกันก็อาจุจีเลย government ก็ reform ก็สาธิตชาติก็ไอ้ทักลักเนี่ยสาวเราก็จี cabinet decision คุยเลยตัวก็ชาเนี่ยจีแต่ไอ้ก็สามเราไว้เลยก็ต้อง prepare ชาลุยเสร็จทางนี้เลย
Okay. Arui election zaili district ka tharbing hi no opinion le district ka tharbing hi changrau li ka mo changrau li da chu election hi le. Iwe governing le ma district kathar kui graji yari with taraka uproar ngawala ga jang kui ra ye controversial sala ga na ka thala la district kathar changi da ji li ithum technical arrangement la jangawo delimitation sara chamsa da jili member kya khale ra khu gi ji mai na member ke ga changra yang DCC ji da iwe thei kui li government na jik ta sa ga ma thailak ma no aru hi are just a few months away in exit hun ga le ga athun na election date announce are electoral updates are jai ga ro ta re aru hi chun de la mani chen iwi personal view ko iwi personal view li wa ka thara ma ti ja ta ma ra jang phu ni ga Okay. ta phani Okay. Ning share kura ka thing no opinion le ka thalik la election with preparation hi khre ko mi ma tha da le ne just 2-3 months to go ka da ru hi zur ga jang tha da ka sai akhuli pam rok se ra intending candidates min la paung sha ra acha kum ba mai tha da ngun lo ba sai and hi government acha kum na saraj ga mak sa ga thawi government limit ka sang wi ka le dak le ka or lan mating vai wi wang da pom da le ka yarui na ba tyo mai ka evaporate sa ba re ka tha le le ji ji hi shong hi and no opinion le ka tham rau le and then district ka thar hi la no opinion le ka tha le le ji tyo mai ka thengai le mấy yêu thấy khui lệ chỉ là cái thà đó ác main và thà đó phải sao mới tin ngay chỉ là chẳng bao bao rồi chỉ main factor ác sao đấy yêu thấy khui lệ nhang cái là thà đó uncertainty lệ hao uncertainty cái gì cabinet na October lệ sao đó shock cái nhang October lệ sao đó shock sao là rồi ishi October sai municipal line panchayat lệ local body ling room đó sao đó cái gì này cái hi ashi panchayat line municipal way vào issue mà lệ là itu ba asema saura da for example October le saura jan September le wow shock read la jang court of conduct wow shock jena district new district old district dong hira changra salwi ra issue ji jam jena yaruina issue CSO la chung haula CSO kai khana a hi ma miam ne new district ji ra kai khana new district mjanga district demand committee na ai thum jangam sa baim ne ji ra jang kala CSO kai kana issue ADC bill hi mami ka ithum masa pai mra chira yang so factor hi chungna da le hawmo issue hi factor hi tra le awgi da ashima government na shogai sa le hi tha khon za le ka government la saram samra ji government la pung baw ri da yang chi thaw ga tha ga masala another postpone sa vai ka inari tha da yong wa sa le it doesn't make sense ke ji hi tha da ilia candidate we ningli traka chang rok ta le re ga ji thei akan ka khni first na paisa tha da yang spend sa ga ka khni an ji chung ji la ga future ji yang la ga tha da blik sala ga jaina tha da ma sa ngai ot sa ka yang kai khana ba tha da tanai ra re ADC tanai ga ji la category le ba me yang khre wi tha da ga ji a arui hi sara la ga ADC wi function si yang maman la ga analyze sa maman la ga yang here ot mo shong re decision da ji group category le pa me category kai khawa ka third thada shok man lui de le thada candidate kai khawa jang ning la ai le jang da ka shok le ngawa pa pam kha thada athang hangau la iwa district government side ai na ba iwi thei khu le khreli government na new district jang da sara jaw gi da arui la government na mang chaim ra da khu ei ba arui la government wa new district hi jang la sara ji mrau iwi thei khu le share yeah government with decision right arui paisa gejena ina chili akha han ngai jine paisa mating gawai chi da arui itumna calculate ka saje tran and then hi shong power way including the candidates intending candidates krega sang hyping or yarui khang karjan sa tran iwa hia ka budget sadle or iwa hia spend sari thai in terms of lakhs ka pai min spend sang rok tale and take hui nga khanava word salak la hia spend sai for example 30-40 lakhs o khre kum le kai ko kor ka pe ji le gai ka 70-80 spend sai ji le ka dang khang na da ka there's no funding fund ba ma le ADC ta ka a paisa ja ka spend sa kai ji ADC ka sai na awi fund ung jang we tian mang ra ka tha da op sa ra hi word sa lak la jing han ngai and then he
public ping na ga candidate pa na kala spend sa dak lei spend sang yi phung da sa dak lei ga public ping na extract sa kui dak lei ga ka no opinion ka tha lei li ka thengai le Iwi take Huilia, he factor Kuni Tumle, Akanaba. Person mi jipawi, awe young, aim and objective, and a key Kiwang Sangai clergy, he depends. Maybe Tada mi jipaja, self sustained salaga, young, well to do salaga, even Tada, just Iwi, Tada, Yaru li Sheba Sangai, Gaji Aka category young, Ka, Kaikana, Eva, Tada, Iwi, Tada. Status we bang ji akha le papam jang status ning chang how with status akho bang I sangi ji le papam kha technically yang ai kha it doesn't word spending crores or 50 lakhs jang that word masam ne ji ya tan ji bem thai le ran shi member being 14-15 finance the just 30 lakhs each dam EM being na kujung me the 60 lakhs 80 lakhs jang ji dam de or German being the crore ka da ning la jang ji dam de la chili na 60 lakhs sam phang ji na 60 lakhs no khau li jang awi jim ning ga it has to be implemented jang ning la tha ga no khau li jang vai ma lei de la spend how in the development wang spend sa khwai da ji awi recoup sa khwai ning la ga jang ji thai ga financially yang ai ka ba word ma sa tham ne kha tha the new thinking ai na ai I to tha ga sacrifice sa ga ju wang I la khang ti hang pha thing ai le I sacrifice sau be tha da I yaru wang akshida I sheba sa ga da ra de le ka that may be word that yang ji tha ji sacrifice ai ra ka ji mai ji khang dei objective tham ning la jim ning la tha da ana business ai na sa ra ji ka if there are candidates yang tha da I thum ADC kai laga I paisa za khuira I tong khuira jika I think jia thada jiwi intentional ka zat ping jia word ma sam raum ni kha spend ma salak la ka kha tolop now jang kala awi ta now wa leaw la ka ri we thau we jang ji ka tha ji sam phang laga ji benefit sam phang la ka jo ting la spend sa la correct ya next to impossible the impossible ne ka ji he 50 jaw re wa candidates li la 50% thada jang blame mi re okay ka yaru li la 50% blame mi re he yaru na thai gi ji ni la yaru she ba sa ra da kra hi re yaru na thada ka thada a khau ai na khu si kla ji hot na ba mu ro ka gi da kala mi thada ina aji awe wangen hili ga shi ng so la ga thada tong khu si kla ji mang hi yang friends for benefits mang how yang ji ga tha how gi da hi yaru li chung mei da blame sang ai all right I chung mei candidates being khu wang shong ai ra yang candidates meeting vai sa ro yo mening la hang dak si gam ning la yang khu wang ting ai ra ai basic ma ka ting ma sa ka bai le yang basic thada mra khali athum meeting ka sali yang cha nau khamang li yang meeting ka pa ma sa ka bai khara thada visit ka sali meeting ji ma sa ka bai le da yang awe segment awe TCC li ram bing li awe area bing li ka tong visit sa la ga hi tha vo in thoi blessing ning chang I the basic thada transportation je mak shok am sa bai ni da kha jim ning la ari vote khlo ba hi da at the last hour voting mara rang la phaisa ni pho gai re kala election thon last election thon phaisa ina thada log chung ro khai ba hi hina I yaru li jan yaru ni hi yaru li blame sa re yaru factor ne what your kai ja mo shun mang kain da right ina kuira thanji family la han ngai no experience no election jang la ka yes my khala jang ba mai re experience ye chung mai na le sa lo bai ari we election contest ka sali paisa spend sa na kya sa oglo mo thei thure kana we ot ka sali paisa spend sa gai je na ot ka sali kya ka chot san kya ka ngeng san no we election campaign li ka zatli or no way any strategy implement ka sali rono paisa jang khai hi word sa ka masa and then it had a mikai kana yes come doing why here spend sai laga ana chi recoup ka saras ka ot masa pa pamre ka tyo me spend sala ot thada ka sare generally ot ka sare gi we understanding le and then ya republic being we na pai thada paisa spend ka sawi relation and then ya republic li ki expect sa ma acha we ta ka pha me re si opinion tyo me ka thengai li no we na
experience samaga ma hi tada hedumi society li maga patren jilli tala khui pai tada election ni paisa dara spend ga jang iwa malai thugida iwa iwi background jamlak de tada jamlak ai family na ga ni ba malai thugida trakla spend ba sam ni ba okay laga tada iwa khula khani mangi tada somjala khanga te na yang ga jang okay somna ina phali right ta jili thumi phap ka ta jili jang karna bi we khani thot bi we phap ka ta ina ta sa da iwa trakhl spend ma sam ne comparatively athum nei ta sai gi ji ji yang ga jang ta ji ga ta trend ji chan ni je pha re ari thum na ya ga spend sau ga da I earn ke ga ku ting da hang ga da I earn ga sa ku phung ra gi ji la ji ma lei bai me ne cham sa da masala ta da EDC ga je na paisa we viewpoint ne yang je ma lei me ne gi da paisa ma lei me ne EDC li idu me in fa we na la khang chat kai ri je kro ra kai ri ji ji idu member bing li ya ri na sha khren da treasury ga zang ai ri ji ji ya ri idu me EDC ya lum la lak de transparent sa ji da bo a li jang o kai ri member a wu ni ya ga sam bang ri ji o khanau thang kai au ri ji da jang lum la lak ji da ta ya ri service ne hili paisa we game work ji wa ga na ma phuning sang ai ne ba okay 다지 다다 교도 강 다다 election 그제나 아리 야루이 위 pressure candidate 바와 강하이 호 election 리오 머가 가이나 그 가망 하우 third 망 와투 자오다 힐리 트라글리 히 교도 투메다 나라이스 하다 가사이 바히야 잠사다 candidate 바나 스펜 무상하이 pressure 레오 okay 장 kala kyoto ito may free and fair ga ji hili rasar chit la maning la ta jena hi ta ito may wide understanding future li yang laga ito very siwi ngalay sam che ta ito satlay jang ta ga ito may election hi ta nature hi ta sara leader ga ta kapang ra ga ji basic ta ito may chitay ka ta 강성 리더를 방귀라 회사를 무정무라 너무 담네 다 항셔버 리더 바질이라자 okay 때 지위 트렌다가 다 자다가 파래 okay ning share kuchung no we thai khuli kuchung a hi are athang ku thing na ba 50-50 wine hang delay no we thai ku ba li ba yarui bana role hi chung mai ngreoli ka candidates being bana chung mai ngreoli da money power ba hi 이거 그닝리아 잔점사다 이히 election 리스 candidate 차오거다 캠페인 저도 계죠 이나 섬들리 미팅 사라다 이나 더 가사오기 진 함사다 이름리 사라다 오클리클리가 사라다 더지 프리임 상석라 다들 이왜 그닝고 프리임 상석라 저 candidate 빙라 그다 시기지니 그닝 항영라 지우라 야 really not only money power ina khangate influence na masalo kamchungli da kapangkhoi tum not only ning khana na paisa me aw zat paim ne meeting masa pa paim ne jini je candidate ba je phrakta or se free masam rak jina ba democracy li ultimately yaruin da maning mla yaruina jo free and fair sare ka cha da candidate phanga le jawlo candidate phanga jina 쿨리 레크렉트글리 양 미팅 호더글리 그 바이미닝 넥지다 나 토라가시 나 쇼나가시 나 진나가시 엘렉션 나이가 뭐비뭐 범퀴라 지 트렌드 뭐지 또 질리 페이사 인볼브 사는 있다 야로인을 진행 장어 아이 바이 페이사 싱 메저 봐오 또 질리로 말음 드라글리 또다 양또지 요이 그 분ing리야 이도미 야루이바나 power lay me augda candidate paliba ai masaba palo na kagi ji mening ne ithum na ka pangi ji ne kiwa ga na ra phung re se control sa ji no opinion le ithum we apamli ADC li yang laga ari thada money power hila zangaula elections conduct sa da le hi free and fair election ne da thekui ka thada thekui do no opinion ne
ก็ละจัดว่ากี่ดักเลยลิก็ถ้าตัวชมเราเลย तादा इथुमै basic right जिबा free शोंदला free साइ का fair साव एक साबाबा the process basic power the ila free cert la ka janjam sa the free gi jili iwi concise na sangra gi hitla ka igdon da wa iwa awli sangra jire issue edisi wi context na yang sa ra here close fight te igdon da yung so dan da iwi classmate da ishabushi na onda ke ganda you know ji first influence ne wo 잠사도 인행은 이자로 너와 our relative meaning to 질이 라포 가는 거 피어 먹 사제 에이 단지 변반다 아 신만다 질이 하포 가야 돼 에이 샤워 신다 질이 하포 가야 돼 위동리 회사라오래 오케이 위동리 회사라오래 제가 지다도 강도 대위 루청설 그장 free and fair 질이 그 신만다 오케이 때 야르위 교도 태그 후이 질리 강집 태그 후이 강집 질리 레로모 okay so at the moment free sala kai no mak le ta thei le ta ka my free sa sa disturb sa ser le ma ai put capturing adu ta jiwa ka hangmani bo yeah jiwa etu mui basic kigji le ka capture wi question ma le ne jiwa or he wi question ma le me sa ba ba ga jiwa street incidents da shock bomb de la jang मग जागजी बावजा 100ली certain केगवा तसलजिली केगजी जिबो त्याव जंशनला क इदम तदा basic केगबा जिली लेबा ओके यार ning share no we experience no we take we share some even na kuira ka ting lui ram lila free and fair election gi ji na ka ta da thei kui kala are existent Dalagan in context to the ADC election he ka ta da theili and then rather upcoming election he free and fair sam raula sang sangai la ka ta da saka phara te omeka ka share samilo iwi thei khui le free and fair ma samne ji straight thang re ki wang ga free and fair sa je phaisa lam ting re first point jang free and fair sa se gi jang hi we party ji party ngning bai ra mang ngning bai mra atu ata akhal ma lai mre idla free and fair means thada any candidate jang meaning la anybody thada ali disturb ma mi pai lam nei la chimning kha disturb khami hi apong tra khali mi tak lai ni la ro nom jang jaina iwa thada open sa lagai na party lam yang sangai m nei jang mi lam just ma sang sangai m nei jibaji yarui na just sa no okay mi baji ma thap lunga kha any party li nganing da shokhaw no kala mi baji ma tha ga phaisa ma ting lak la akar no sheba ka sar no gi khaji meaning la arui mi specific sala kai na thada hi pa hili sang sakra chipa chili sang sakra gaji thada pressure lai hai ka wa jen hopo kai la in fact ticket issue sign la ticket when la hopo lai au la yang free and fair mak sai ticket li la are nom jak ngorok ta le la yang chi thai ka hi ka tong stage ko tong li free and fair ma sala pam tak lai no even village level line nang dala thada jang shimkhur na ga doli ik do na ilim sang la mi ayo that is free and fair right ishawan ilim sang la mi ayo that is free and fair ya ning la kha jim ning la masanga hi masanga ma mi amra ga ji pa hi thada village level family level jang I mean the area level no take really this trend continues ham round le la upcoming yeah if are will this will continue this will continue thada election later and then he continues ham raw he chang here he change strategy expect him sam in next 20-30 years he expect him sam nahi bhai later on thada situation te hang in rai ga maybe yang thada khajimning la hi ai na ba change sagi ji here aru chang la iwa thada miwi yang walaga the sagwa hi thada itumai development radak le hi yang walaga in iwi thai khule hi nga che haura gi ji free and fair raura gi hi sit sang nam okay ning share aroi
itumwe election achon state legislative assembly election kyang jitran youth participation was immense youth being metropolitan cities lipom da klipin chung involve unsar hada the like a party with youth wing being party with youth department BJP is BJYM NPF ka youth wing NPF youth wing le party ke teula chung involvement le the forefront leads of like a campaign ka zatlila ka ara yang jiwa Chidaka, active sada kasachi, Shiman Kai Tate, or youth being Zikili at Meliklam. Of course, few numbers, MLA Kakai being Kangso or Party Lizan Kai, Hishon Zatalekateka. To me, politics, election mainly focus Kasada the situation here, young Jiva. Rather, ADC election he conduct Saka. I think we need to start preparing from now. Youth being Lee, Kika had to participate, Sang Sagai. Youth being atomic role he kill like the youth potential kill youth being ara thalai hanos ka itum apam the youth population hi chung khaire youth we participation youth we potentially chung khale le jana hi ka tha ka ba itum society le khanga che ji khura pai election hi context ala ga je ko ro khathing wen opinion tyo me ka thengai le aru hi itum tangkhul context yaw le tangkhul context le politics li gajang ji khada the for friendly tha the party li chat laga gachat china politics ne da chimang ji phning da klai tha da thai yang khwa le jang kha iwa chimang na politics meaning ne politics involved ga sa politics li gajang ji he ayur tra khalai ji ne na shimli pam laga na kapi sala that is also one big achievement of politics kapi ga thai na ma tharain kapi shok la tangkhul we wang isi future we wang hita se da contributes shimli pam laga ana kapi shok laga politically ana involve sang sangai jang shimli ga pam sarna awa wa ma thai thang mai bingli hi tha ko ji ba ji jang thai thang mai kai tam khue laga awa wa le politics si hi tha da creative politics development we wang politics sa se ithum hi tha da thi khwai politics ma chat khwai ji hi ji shimli pam laga shim khurli Chinaung rally, Awa, Mateva, Matai, Thankamiping, Hangachi Taiji, Shimli Pum Lagla, Nana, Mangali, Matatsala, election campaign, Nur Laga Matatsala, Shimli Pum Lagaji, Hangachi Taiji, that is also a politics, young. Kulanana, business salala, business li, Sasalana, Matala in business salaga, Nana, Itumay. Investment he, Kajikata, and Kung Sikla. He Jan the politics involved side Jan Eva had a youth being the hung Banova. Our honor had a vibrant salai, energetic salai youth being never initiate youth way, Katana being the initiate sagi itumay political platform he Talain showing Sangai, Kula had the debate the sang Sangai, Kula itumay he way politics lay the Zangway, Gankana, politics he itum involved the Sawi, Talkanar hill like a tongue had the itum awareness games halaga jang yaruili itum meetings halaga he youth na jang he mobilize halaga yaruili itum li yarui ko tong li khira ming sangai ji meaning la thada itum MLA election je MLA mangling so chat yanchi politics li zat kala ATC ra jen ATC ling so la zat jen politics ne da zat pa je ji pa je it just participation politically involved in the samne de right physical participation right good thing moshum la gaina kala darkar sa suggestion advice me ning she inang right sa question ne kuira than spam dila nga han ngai le la ka mata la gaina ari ni itumna money we money power money involved money lang zai jang ogi da youth me ku jung jai ai ngalang man me ka o cha mang vai me ka ye thaw re ju ku chung kala pau sha pa ma chon thang election atam jile aju upcoming election hili itum yes youth being he course itum we vision direction hilag ne gi malai la chunga ka thadal la thei chena it be guidance la darkar sa pa mai right model la darkar sa pa mai chena no we opinion li kala no we message no we advice itum youth being li ka da ming ai la ji te omega ka share samilo itum we politics ke ji itum we khring kharak matha sang vai gi ne to samla ga na jang chena hi continuous process ne ba ya election ra jena ma responsibility ku khija khane ka arwe hang ga da itumui kharing kharak hiba ya continuous process au ga da itumui pilwi matang li jilla or itumui rights assert ka sa jilla youth bing hina sa phung re itumui kharna bing thia ga itumui kharna bing atumui thought kan thia ga itumui
social rata fungi ki responsibility jimning ma jena gapha society sam se jilai thumili le election hi fear sa se free sa se jilla trak le du hui youth pingwi pangli jena arui khanangla ka trend ta khan pa na wa idumi covid atam jili jingai mangli thing thruk khungde yarwen idum na quarantine center le mla na than da yang khwaji ta da jingum 18 19 to 30 years hui mi mangai kijitla the itumi mi ayali chak shok ka highway burden hi leader le administration leaders politicians hi ping sar kijira the jena ma atumi aimlessness kala itumi society hina atumli avenue provide ma ka sawi a kha chang atumna itum hisaga jili ajang ra gjiwi mag thei jang jena no hi higda discussion hi traga hos ka satar ka sai thei mai da gjiba we question meaning la thei khangrum gjiwi khok jile ga khok sa ka pai jang ta ge dum effort hi direction agli ba ka pai jile de itum hi minority de itum li pai la ga mi ju sang situation chung ga le na tum thei de glen jena youth being na correction sa youth being pangli le jena iwi ka phningli ADC election hili fear salagin sasi itumi atajan ji thel ga jang machuk jak ga sasi future ji itumi ne ji ba hi da hangai in a khang sang ge yaru li hang khang ya khlei de public club tai line youth ping de hang khang jang chi khi khlei je kha aru honoi election atam hili khnui thot la jangai re khar thot la jang eva election kai laga ilia ma thei lui mre arui la ilia ma thei phlung mane china arui phaisa khuyau ge ji ba he this is the biggest factor yang he went the phaisa khui dak le he train he pa he chang he i ji ho tang sa ngai e khnui thot ping na awu wa ping li la maning mane he itumai future li sa zu wai ne ge ji khi wang sa zu rak la ge ji ma tha la gen ji khnui thot ping na he awareness hi chang sa ngai arhon khnui thot ain dang da hi tha da phning phok hai hi phning lo ukhnang la ge khnui thot ain dang da ei ki sa orak la arui phaisa khoi ora tha da athum da sami gi jil mening I wang sami gi jil mening gi da la he kha leader a ka ADC kar no MLA kar no ka ga hai ba hi ithum na yarui ping na chuk mu chi yon khai a khala yi da ge je iwi mening kha ge ji wi iwi ge ji ba hi jang ji zang khai da la yarui shong fu shem khoi mi yarui ji shem ai je yarui we la ga iwi ma zang la ga iram we shong fu khong je ai je yarui we la ga iwi ma zang iwi ki zang da hi pa hi iwi ge ji ba hi iwi hi khu shok khai kha itum hi rai sang ra election ni na change khwi ra ka iwi ge ji hi lai ra ain dang da ji ya ishi rai sang ma lai ra da Egypt yes kam ta boine ning share kana usada ari election ajon thang state legislative assembly election mraranga HSC recommended ADC bill 2021 da itum hot sala gaina discuss ka salak junga lai bomba mai campaign lilak junga hangsat bomba mai ara election ji kubai lag government formation hi raj laga bill hi ka thada chatlek le yari tyo kha apung apai re ara ADC election hi ra le ogida ka ADC election hi mraranga bill hi assembly table salaga samraulika ADC bill ba hi masa pai mraum ne gi opinion ne lelika brief salaina kura tanjbem jagoi no opinion li ka thale li lai ka share sami jo bill ba here table sa phung re right sami phung re sami lo de request sa re yaru na la sa sar si hi ba here itum tribal now being we masha mai de ring ha bong ka jang ni hili jena itum ka tong ko ka sa da ka dom se gi ji hanga ye manipur government le any angle na da table sami wai here just proposal na maning la right jaw ga da hili kham ta ta jang le ji da proposal mi tong na hon na si hangai okay ning share right cha question ko cutting liam na ka thadam chukli legitimate salang hai ko ni constitution na sing ji ko la ni na te hangai ne na po pass ta le ni kha hi itumai na ko itumai ni hok ka ma sa problem khok ka
cross saka iu ni shop ha jimening la itum representative ping kala itum thung nau chati dai da le ya itum akai na ka hak na dam rok ya individually benefits kala da specific ada jang sala kai area permanent tuai ko kira mung dam da ka itum ko ka sa da kira ATC le si sang ada okay ning share aja episode li kuira thanji bem je koi kala kuira khating luiram nani na atam sakya le salala ot ngurut ka sakya le salala hili rasang khami wang chung khaning she ming bai aju discussion hin na ko kok sai re thai khangai ko chung khang han kuida thai ko kuila sam phangai re mi tai la kai nei thum yarui yang room dak le ping lak chung ka thai ko kui she ko kui le le re da shit sange hita da itum yarui wang ji ngchang chat lak la ko shok mi sing sai ina iwi od ngurut le bu bong ka sala yarui od ngurut yarui shebak sana sa da yarui od ngurut ta kham thai sa ching sei chi chi la hang sangai ning she na niwi od manga athem them meru no na niwi sawa gi ji sai ko re mi ping na khamatha tam kui pa ya awang sala ka la na niu manga aina la khuni thot ku chunga khamatha shokro no khuni thot mata lain khuni thot ping ba role model awang sa da itum na kyash la ga na ya ga jing ge ning shi ge chang ga dai re ji ji hang sang la ga hen na khang chang sa re kala acha rangrumi ka hai yarui ping na tum sai ko ning shi ko autonomous district council important sala khaya bodia khani tum tong na the aru discuss sa khai le topics ko chunga subtopics ko chunga itum na sa re from functions and powers and functions of ADC itum previous tenures ka the function sai ra ka the implement sali evaluate la sai re election matala na election we maram la itum kharjan sai youth ping wang la itum na tyo mai khala kharjan sa shok hai re itum na hingana khui mang mening la kai tum na thei sing khui la ga tam khui ka pai le ka tum day to day life le tum implement sak vai sa sem tala ga na election ra da process le tum na sang sai kala election ku bai ka chili ku bai ri ji mening la ka chat wa gi da le day to day activity le tum na key participate sa la ga key le involve sa la ga tum na society le khang je khui ra pai ji itum avu responsibility ne ji thei khui vai sa se kani tot ping ma tala ni tum le responsibility ka chung khale lag da le itum na society nge che shap se success ka itum pang le ko itum na sakshin success le itum pang le lag da le kipa ga zakshi ma sangai samare kamtha ga sa ji na atazan ne ji mu chuk chak la ka itum decision khui se itum candidates ping la intending candidates ping la overburden ma sak vai sa se iwi ga ji mu chuk ka extract sa khui vai la ma sa se ka yarui hi na ring pai ka wa individual pa la ring paro ko ji hang sangai individual pa hi na wa last ng sang sak se yarui pai le focus ha se anywhere ara hi wana tu laga group discussion ni no family we don't know itu meetings li no discuss ka sa ji tran kamata idea suggest sang rok laga kamata idea shok rok ka itu implement sa se intending candidates being wing chai la mathak mai pas li ka pangka vai ji itu mi role khale ne shim gur zai da area mi sai da ka ji la hai sa laga itu mathak mai pas ji free and fair sala ga na ka pangka se ji tum tong li hang sang ngai sa ne next episode le itu tong ga sampang lu shit ser se ka tong li mong pha mai no